Predstava Maske autora i izvođača Dražena Šivaka obilježila je drugi dan 23. TKT Festa, Dani akademskog teatra. Šivak je i ovog puta donio prepoznatljivu kombinaciju fizičkog teatra, vizualne simbolike i precizne scenske igre, istražujući uloge i identitete koje svakodnevno nosimo. Za mene je ova predstava uvijek neko podsjećanje na kazalište. Zašto idemo u kazalište? Ponekad ne znamo zašto idemo, neki ljudi idu iz inercije, pa se možda onda ponekad, ja si barem tako laskam, možda mogu prisjetiti tokom ove predstave, gdje se onda prisjetimo što nam znači to. I tako da ja to uvijek malo osjetim to uvijek od ljudi. Ljudi koji dođu danas u kazalište više dođu iz nekog svjesnog izbora nego slučajno. Minimalistički pristup, intenzivna glumačka transformacija stvorili su sugestivnu atmosferu koja je tuzlansku publiku zadržala u potpunoj pažnji. Posebno se istakao Šivakov rad s tijelom i ritmom te njegova sposobnost da u trenu prelazi iz jedne scenske figure u drugu. Time je još jednom potvrdio status jednog od najintrigantnijih stvaralaca savremenog fizičkog teatra u regionu. Maske su dokaz Šivakovog autentičnog umjetničkog rukopisa, a ovacijama je potvrđena i snažna komunikacija između izvođača i gledalaca. Vrlo edukativna. Glumac nas je kroz svoju imaginaciju proveo kroz nešto što se već u školovanju zaboravlja i više se ne gaji. Dakle, pričati o komediji dell'arte ili se uvlačiti u srednjovjekovne likove i načini naravno kako su maske nastajali. Po meni je ovo odličan hibrid u kojem je znači Dražen Šivak pokazao svoje glumačko umijeće, a istovremeno djelovao pedagoški na publiku i mislim da je, kad bi morao ocjenjivati predstavu, rekao bi da je ovo 5-. Već u samoj najavi programa, prilikom gostovanja na jednom TV kući, sam zapravo rekao da je Zijah Sokolović glumačka institucija. I Zijah je svoj put, svoje putošestvije glumačke započeo nekako, naravno dosta ranije, ali u smislu kojem ga mi poznajemo, započeo predstavom Glumac je glumac je glumac. Sinoć smo imali priliku da gledamo njegovu predstavu Lijevo desno glumac. I to je zapravo na neki način bila neka njegova isto definicija, teorija glume. Teorija glume gdje se gluma i život, kao što sam i već jučer rekao, prepliču. Na tom gostovanju sam zapravo rekao da je po mom mišljenju Dražen Šivak nekako prirodni nasljednik Zijaha Sokolovića, ali kao Dražen Šivak, ne kao Zijah Sokolović. Neko ko zaista nosi jednu ozbiljnu glumačku harizmu, neko ko svojim tijelom, svojim glumačkim umijećem drži pažnju publike, pa čak i u onim trenucima kad možda publika možda čak i ne razumije neke od tih scena koje igra, ne razumije možda i jezik kojim on igra, ali on igra glumačkim bićem. Predstava Maske je zapravo priča o tome koja je razlika između trenutka kada čovjek stavi određenu masku na lice, da li on postaje neko drugi ili je on zapravo i prije te maske odlučio da bude taj karakter. Predstava Maske jeste na neki način, kao što sam i Draženu rekao, kao neka vrsta masterklasa o glumi, o tome na koji način mi koristimo svoje tijelo, koliko je tijelo u glumačkom izražaju bitno. TKT Fest se nastavlja trećeg dana, kada će publika imati priliku pogledati predstavu Ja Medeja u izvedbi Ivane Petrović, koja donosi savremeni, intimni i hrabri pogled na antički mit.